November 9, 2025 di ina kasing tang mai te khongu kalowa kalo kya ko ti pangahi dian ma tunina pom kalowa singa kipo mai puang le mai puang khatu ko ki hau ma hi sunga le bang sa hian ma kung le cha jam ri area ha puk no win an ne pa ne tin mai